Yes, reka tubasuhuze tubifurize kugumeza kugubwa neza nanone mwe bakunzi b'ibiganiro bya Impara Media Rwanda. Joseph Kabila yagiranye ibiganiro n'abahagarariye AFC M23. Joseph Kabila rero wigeze kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu 2001 kugeza mu 2019 kuwa 27 Gicurasi 2025 yaganiriye n'abayobozi b'ihuriro AFC M23 riri mu ntambara n'ingabo za FARDC. Kuwa 26 Gicurasi AFC M23 yemeje ko Kabila yageze mu mujyi wa Goma. Byihuse yahise aganira n'umuherekeje bategura gahunda azagirira mu bice bigenzurwa n'iri huriro. Abantu ba hafi ba Kabila nyuma yo gutegura iyi gahunda kuwa 27 Gicurasi yakiriye abayobozi ba AFC M23 Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa umwungirije ndetse n'undi muyobozi mukuru muri iri huriro. Ibyo baganiriye ngo byari bimeze nko kuramukanya no kwifurizanya amahoro, bica amarenga ko bashobora kuganira bigiye kure mu minsi izaza. Nubwo kandi Kabila yageze i Goma nta mafoto cyangwa amashusho ye arashyirwa hanze. Urubuga Reconstruire RDC yashinze rutangaza amakuru make ku bikorwa bye, andi agatangwa n'abakorana nawe bya hafi. Reconstruire RDC yamenyesheje itangazamakuru ko guhera kuri uyu wa 28 Gicurasi uyu munyapolitiki atangira kugirana uruhererekane rw'ibiganiro n'abanyekongo bigamije kumva ibitekerezo byabo ku kugarura umutekano muri iki gihugu. Abantu biteganyijwe ko Kabila azaganira nabo harimo abanyapolitike, abayobozi n'inzego zo muri RDC, abashinzwe umutekano, abayobozi bo mu rwego rwa gakondo, abayobozi b'amoko, abanyamakuru, ihuriro ry'abagore ndetse n'abanyamadini n'amatorero. Bamwe bakorana nawe bya hafi basobanura ko ashaka kuganira n'abantu bose bashobora gutanga umusanzu ku kugarura amahoro muri RDC. Ibi byose Kabila ari gukora nibirangira azagirana ikiganiro n'abanyamakuru i Goma, kandi abazifuza kucyitabira bose bazamenyeshwa mbere y'igihe kugira ngo bitegure. Muri kerera rwa tariki ya 26 Gicurasi 2025 AFC M23 yatangaje ko Kabila yageze i Goma